Aikari a itura ria Kamarandi ni gatagati ka makirima aikari gicigo-ini kia umbunge kia Mbeere ya muhuro na Mbeere ya rugongo aria mamukirite uteithio wa giakuria thutha wa gukorwo magumirwo ni ng'aragu nene. Aikari aya ni matariirie uritu uria makoretwo naguo kuhonia family ciao thina uria ucungiriirio ni wagi wa mbura kuona matiahotire gukorwo makigetha irio kuuma migunda-ini yao. Huko hakuna mvua, hakuna vibarua, maana watu hakuna shamba, wana mashamba tuende kibarua. Tunakwenda kwa wale ambao huko Tharaka ambao wako na maji. Sisi hatuna maji. Aingi marauga mehokaga wira wa Shifaroa kuuma kaunti iria imakuhiriirie na ri makona giakuria na riria ciaga magakorwo matari na wiki otiga kurarira. Niko na watoto 8 na ninaweza kukaa kabla sijaona chakula ya kuwapatia siku 3 hivyo. Hata rangi hawapatangi, wakipata rangi jioni hawezi kupata nini chakula. Kuhitukira uteithio wa thirikari nene, aikari aya ni mamukirite uteithio wa irio iria ikinyitio matura-ini kuhitukira wabici ya county commissioner wa county ino Abdullahi Galgalo. Nimetumwa nilete kwa niaba ya serikali kuu gunia 600 ya mchele, magunia 400 ya beans squad Kiswahili, maharagwe. Kwa ufupi nimeleta wali na mchuzi wake. Galgalo nioritie aikari aya kwihariria kuhanda riri gutanyitwo kugena mbura mweri-ini uyu. Kuna chakula zile za kienyeji ambazo sisi tumefundishwa na mababu zetu kama sogam, kama ile wimbi, nduma. Hizo ndio zinaita drought resistant crops. Naomba mpande hizo ili tusiwe na hali ya njaa. Tumeelewana? Ihinda-ini riu agitara aciari kugia na mweke wa kwaraniria na arutwo riri matanyitwo gukorwo magicoka micii-ini kuhuruka kwa ihinda ria thiku nini, akiruta mukana kuri arutwo aria magite na mutugo wa gucina mathukuru. Wakirudi tafadhali enda naye kanisani, enda naye msikitini, muketishe chini, mwambie kuchoma shule ni hatari. Handu-ini ha Kameme TV itagwo Ngina wa Wadurwa.